zo swante ki pum khat na ding de na zo swante a dia zalen na swala gamna na ma de hin na anapia general tun khopum bai te si champha chom ni le kwana tuni jingkal dak sagi lekimin XCNL society ten general tun khopum bai te lim om namun community hall wangsung hiang tamlam ka zatna nei wi hi huna general tun khopum bai te in zalen na anaswalpi XCNL society amakai te bana general tun khopum bai te sungkhat laina te ki helbanwa YPA general headquarters makai bangza hiam hi hun zanna ki helwa program zata omen member le sungkhat laina ten pak piang na nei wi hi huna upaneng zathang vice chairman XCNLA in Vaidona Thugenin Reverend ST Zam Khanthang secretary XCNLA in Pakapyak dingte ulan nania upaneng zathang vice chairman makain XCNLA society member ten pak piang nani masawa waizo in general tun khopum bai te sungkhat laina ten penonin atom na penin YPA general headquarters makai ten pak piang nani uhi general tun khopum bai te hi de sangkha zakwa somthum leni komin pianga muntuam tuama omzo swante ki pum khata zalen na anga adingu de inain Chin National Liberation Army ki chi anaphut hiain alom te do thil tam taksem khemanwa himale daltu hen khatte ziakin February ni nga sangkha zakwa somgule sagi komin champhai district sunga om munzol khwa pan kilometer gukvela gamla toichang MNA Army headquarter ra kablupinom hi kumsom lile sagi painung sangni le somleli komin lamka khopi le ase vela om CNLA anapang luiten general tun khopum bai te luang tuni tan mu khya kam lo pen ponama main FCNLA society ki chi bol khyain alwang zon na panwa hunso tak azon nungun mukhiain agu le tang om teng lam ka patungwa akhan let na khwa thopi takin voila minom hi XCNLA society ten leng apan lang naw sunzom to zelin general tun khopum bai te lim bolin lam ka khopi lai jang tak community hall wangsung hyang tam lam ka tung khyain jun ni som thum sang ni le som nengain thanglian pawgui te president jet aro in hong khya hi tunia general tun khopum bai te si champha asom ni le kwawe na a hi to kitonin XCNLA society in ama za target saknain ama thegi ge na dingin tu jing karen pak piang na niwa upaneng zathang vice chairman XCNLA in asung kwantia dingin thum sakna ni hi nông sản nuôi kia cũng vua bằng bằng bỏ lộc đi không phải còn nó thì bóng để lỗ còn nằm được cái non kita ya kabya kapatian van thum na jang anamang tot kha tu ni hoi tak mai kho vela dingin tu di siat ni ai hema le leng ya ya ta heu to pao general kun khopum hi aban ka na ni thupi ta ka hi jiakin hallelujah to panamin kon phatu hi to pa tu na hiya ya anung tui te tam lo te tam lai te le in kuan te ina pa khi te hong pe chei ji nga chi dam lu dam nan hon pia ka yai ka pu lim ngai leng hoi ta ka tin khia ka om tu nang ma bual to na hi chi ka chayun ki pa tho na kiang kon tun hi in lam ka ki ko leng so ju Kuki NP Manipur makain namtuam tuam makai tian tuni sun madak somle khat lekimin KIC office tui buanga meeting nein Manipur government in bill thoma paste to ki saigen hom na nei uhi hi huna
Churachandpur District sunga nam tuam mapan makai hun khop ki helwa How Jacob Lupho Vice President Kuki NP Manipurin ki khop na makain nam tuam makai pai khom tien gamle leitang adia hinna anapia salpha mi kwate sona hunjangin thang khosei how ki President Kuki NP Manipurin bil thumte to ki sai polak na ne hi thutut ki nga danin Manipur singtang mi te lwa na bialte het kha Manipur Assembly kwama khudot lowa apasia kin August ni som thumle khat sang ni le somle nga pantu ni tan Manipur singtang biala boyna na satak piangin tu ni tan bangma thulela genom nai lo hi yai bil to kisai Kuki NP Manipur in etchet na hoi tak neyen Kuki NP Manipur Consultative Committee le ATLCC meeting a tambe tak gen khom hita a JCI LPS makai ten leng bol thak tuak tam tak muswau a hi manin singtang mi te le phaijang mi te ki tuak taka ten atien khop the na dia yai bil thum te bol thak ut tawa yai to kisain JCI LPS makai te le Kuki NP Manipur in ki hona li ve lam nei taw hi yai to kisai Kuki NP Manipur in velchen na ane nungin solution the na dia model abolu to nien nam tuam makai te maya Kuki NP President Kuki NP Manipur President in Polang na nein de tel na ni kinei a hi dan gena YT a hi le bill pen President thopok na dungzoya pai pi ding hiam a hi kele a bill pen sabki ka Manipur government in Special Assembly sama rectify bol dia phod ding chi te hin gena makai pai khom ten hoi taka study bola meeting non changa gen khom non ding in thuki mu hi 31st June pat Churachandpur the epicenter of violent agitation in time. Thani hakulang akichapa achai na muti ni chanju chilong bola ba lu lai tribal what is wale appeal to anti tribal Manipur government le me ho the same ya jinglang ga ma pang khapu anti tribal like boy ala e hol a hi ai la ipc a hi ham ti pal chu a tribal community ho the cool la gine ti ama bu chu anti tribal hi mo ti je ala he cha chu a me ho the hu tu na thelo government tong ki tu na thelo he cha chu ikimo no ki je ala pu all tribal leaders consultative committee na ga ho lao na long chule aim ho tu kilang lo hi ha chom kha chuka ki ho bill hi settle the ball lo wa ne aban chaw lu di hi je lo na khat ka ne bin em prasad hupa center akuna PMO office akuna special secretary in intelligence na PMO office na so ama pa hu lang chen ka tu bin bill chu chang hi hu khat wal gen briefing ka bo ama da he team Churachandpur mi kong ki hon pom cha chana man a ho lim na chun EPS yan ka na hon separate administration na sei wa that is out of subject that is beyond the bill I have come only for the bill issue cha chun KKL officer ya akitu komen tribe leader le or civil organization Josin alungel say kom ama hon say so ke you to them separate administration langa subject to the divertible ala em prasad say to hichi ke ma homework I have come only for the bill issue here to Paki ho na wa hi it's bill hi a technicality chipa hi soluble wa a bill chung cha hi chin de hiti hi chun study hoi ta involve he tia hi kap pan kan lao Paite Literature Society Paite Lai Pau Sai Pol Sai Nain
tunin mini auditorium dorkas hall niwlam ka school tuam tuama sem paite MIL subjects in saktu te adingin teachers orientation training ki pana jingchang in zo siang dingo hi paite lai pau sai polin paite pau ki sin sang na to kisaya school tuam tuama sem sin saktu ten adik atanga naw pangti kyanga sin sang na apyak the na dingo tup na bang orientation training asayu hiya school tuam tuama paite MIL subjects in saktu mi som thumwal ki helu hi training a hile jinglam dak somin ki pana si hang sing president PLS in keynote address genin class 9 le class 10 paite MIL textbook a article tuam ana pe home 10 thugen na hun zangin tunin Dr. Twalchin na isialin paite grammar zat dingdan to kisay sin sakin emngul daw hopin MIL paite subject to kisaya mark ki piagdan tang pite pulang na nehi Jinchiang in leng Dr. Twalchin na isialin paite grammar zat dingdan sin saknon dinga question pattern to kisay bana laigel dan tang pi kisin sak na ne hiding hin thutut ki nga hi Evangelical Synod Church Central Church chengkon panga lithur lam zone in len sepunchi thupi zangin ESC Missions Conference 2016 ki pana February ni sagi sang ni le somna gukin zo siang ding hi ESC Missions Conference hi le zani takin Reverend Thang Khosim Executive Director ESC in Hongkhia in Mission Field tuam te apan report ngai hyang na oma hompi hun sung tengin Reverend T Kampole Reverend S Neng Zakhut ten hompi thopi zangin thugian na hun jang ding hi thutut ki nga danin Evangelical Synod Church in Tripura Mission Field guk nayin school khata ahon hyak banwa Gawatia denomination dang to pang khomin Mission Field li neiwa West Bengal thumane ibanwa Nepal ni le Bhutan Mission Field ni neiwa missionary som thumne liwal sol khetayin tutung missions conference Mission Field tuama pan palai za som nga wal pai khomohi tu ni le jingchiang in sunung ki khopuna twilight ya dingin workshop ne hidinga wai huntia henlal sang IEM missionary Reverend S Thangcha IPM missionary H Thanglen mang missionary to AP Kam Thang missionary to Tripura le Mrs Hoiphal Principal AAS 10 thupi tuam zangin sin sakna ne dingo hi hompi hun sungin Missions Field tuam ginom taka pathiana dia kalswan missionary ti kyanga patak na lai hom khyang na omdinga February ni sagi sang ni lesom ne guk ni takin Reverend Ne Kholam Chairman Missions Department in ESC Mission Conference 2016 khang na ne ding hi Reban College Degree Section 10 ki mel thei tu ana le ki sukhal na dingin A Sound Mind in a Sound Body chi thupi zangin school campus sa apay sa February ni thumapan annual sports 2016 na nayu tunin zo siang tau hi thutut ki nga danin Reban College sa degree section 10 ki mel thei tu ana ding le ki sukhal na dingin kumtengin hichibang annual sports sa gigewa tutungin leng saya omnonin group tuam toma ki henin item tuam toma ki demna nei uhi February ni thumin Reverend Hen P Tombing Principal Reban College in Hongkhia Dragon Race volleyball basketball le rifle shooting nga kidem na nei uhi zanin teacher le student and football exhibition match na ibanwa individual item tuam toma kidem na nei wa tunin next school muna group dance special music chitia kidem na nei nonwa sunung lamin ki pa man hom hyang na nei in Reban College annual sports 2016 zo siang tau hi